I ćao ljudi, danas ćemo igrati GTA San Andreas. Nastavljamo da je sama misija, pa da krenemo sad. Idemo ovdje. Idemo u kola sada. Unutra samo približimo ovo lakše ovako. Idemo da ovamo sad levo. I stižemo. Sada. Stigli smo. Ovo treba da uđemo. Frizuru na mjestu. Ne znam koju ću frizuru. Ajde ovo. Ovo. A ne, to... Ovo je tako zove. Mali, nemoj da smaraš, bre. Idemo dalje. Ne to. Dobro, nećemo više nijeti. Ajde ovo. To je to. Može. O, ipak malo dugo. Evo, uzeli smo frizoru, to jest bradu sam stavio. Moramo ući ovdje. Gdje je pizza? Sada sačekamo malo. Još malo sačekamo. Idemo tamo. Ovdje stanemo, šta ovdje uzmemo? Može. Sad ja jedemo. Moram bežati. Ne ubiće nas. Dolazi brzo. Bežimo brzo. Ne, nazad. Na stranu. Ne. Za malo. Idemo sad ovog žutog i ovo naravno. Do kući. To. Uradit ćemo još jednu misiju. To će biti to. Ovdje. Evo sad idemo da žvranimo. Idemo ovdje. Uvjerno s policije. Nema nas. Bežimo. Ovdje sada. Idemo još. Čekaj sam da imamo još. Aha, s druge strane. Kući ćemo da nas ne vidi policija. Tako. Idemo ovdje žvrljamo. Tako, idemo do kola. Da.
ispitujemo ova kola. Pa stopirao sam. Idemo tamo. Ne, s trebao im putem, ovako. Nema veze. Loše ovdje. Stigli smo ovdje. Malo drift. Tu. Što sad radimo? Da, isto žuramo ovdje. Da, prvo moramo. Sad ćemo da ih ubijemo s ovim. Tako. Idemo sad žvaljati. Idemo su dalje. Sada idemo ovdje. Gdje je ovo beš? Morris. Up. Idemo ovdje se ovdje. Tu. Malo se popiti gore. Ko idemo još. Sada dva, bro. Sad žurljamo ovo. Tako. Idemo. Još ovo ćemo uraditi i to će biti to. Ovo vrlo se vidi. To je to. Stigli smo ovdje. To je bilo to za ovaj video. Hvala što ste gledali ovaj klip. Lajkujte ako se svidio video, subscribe se na moj kanal i ostavite komentar. Ćao!